San Falava, Lau Samoa Entertainment TV le nei mai pia, ai usti mai an whaafonga. Wa elia ngai whaaloloto, vai tawhea lo osilio na matautia, i le lamatia ai o soifua o tangata, ai meise o fio anga tu tāblanga, e le ngata o le atu waimaunga, ai o le atu whaleata, lea ua ave iai le whaamomua. Na tau no le fionga le minista o ngā ruenga tele le malo, le fionga olo a foa fitiwa ai, ina ua tātou sini e tāpenanga mua soleanga. Tā ono. Ina ia amatalo na tāpena ia ngā ruenga hoi a o tātou iai teimele nei i swinga o le tau fo i o whā. Ai mai se o la vai, lena mōni mawina ai ua te lea tāpenanga la unga i o i teimele nei le ngata o i whatoia i le vale o le loto Samasoni, anga i mai taiwai singano, ia e whapenale na mōli mauna fo i inga uta i mua ma sina monga. I sau noa mai i tāpenanga i. Ia, o ke loe e ise kaimi o ngā lua o ole i le whakinga o ngā ruenga. Te loa o se mea ngai e kau o ngā whai o le kousi sira pela tunu whakinga o ngā ruenga. Ai o nisi o vaenga tupe sa toe mai i sipulo ke ki tausanga tēnei. Le ala ua makuaku a mai whaunga o mai i e whailale ngaruanga ka hua lea. Ia peo na ua sauno atu le tamaita e pani. O rana whatonunga whunga i tēnei. I le tūlanga o le whamua mua o mea e mese ane i e papa au i le tunu kafkafo mai tafi. O tupela na e pe se mea milionga ka la pe o wala kikia. Ia o isi fo i tupe i le lai whakingo e le MWTI e lua vaenga i e vai i a tupe. O so polo ke kia le MWTI sa kuko e vaenga kupe i a le fo o kangoa mai whakingo ngā ruenga lea. E whapena fo ila le official siseomanga. E fo ila kopolo ke ki sa kuko e vaenga kupe i a le ua mai umai whaalu le i le ngaruenga le i Vaisingano i a whapenga fo leanga i mai moa i mantua fo i le kelo o kaimio kawhenga i kausanga kawhenga malolo e pea na outa i le vaile ke le ngasau i le vaile ke le ngaloloko solo i a komu funga le i a makamu funga le i a matula whapenga fo i Vaisingano la fo ua whaia le ngaruenga i kauma whai se i makirkilo i ngaruenga la ua whai le koe whalo loko ala mai inga i a awangi kam whai vole le mole oso i lunga o whaleanga ia meto tino tangata o lo whakawi la kai ia o ke lola ngā lala ua masalo ia ke loa e kaunga ngā isa asi ngā i sila i ai ai o kai mua nge ua whai se ngā ngā whapea ua e sa fai mua ia nga mauan mea fo ile leo kua kungkal kisa sarupi ko luma ke mingi a lua koe o iei ame le tulanga lea ma kua i edia i lalo le me kakau o nga saunga le mai a follow le alo le ale mai a nga i keisa ai ia e pakua fo ilau kai mua ke le i o whale tonu na o la fo ilau ke va ai ai o le au mai design fo i e wha ma peipa laiki fo le ka mai peipa fo le wha au so le vai o ka fia umar koe ngā design na nau o whai aku iei whau le ua lau papa na ngau design na e mai New Zealand mai sia kuno o design fo i lau au vai a vaenga ngā o vai a o o vai ka fia kapo e la iki vai a kele o ngara ia au mai ngai la poloka i koe ngā design ka mai paipanga ka lepe ai lone o lama o si mai so la ua umango fo koe inga fo le maka ngā ruenga maka ulati inga ia sui design o mea ke lola la wha mua ia le wala ngai mua E toro se fulu isi ngā ruenga le ua uma ma ua lata foi i na mai a e peo le wha loto ina wala bai ma le whainga o tali vai mautu. E peo na mōli mawina e fio angasa papalii o whangaloa, o whalealili, o nuusuatia, laulii, whangalii, tāwhitoala, loi mata, ia whaatisiai, ma waisingano, fulu aso, ma ngase ngase.
Ele sia wala lo telefo ya fianga pe mon vile to sanga utona il tele utivunga. To ti ele so lima ta vale na to ulu ai tu lo. Le I le va o lo to pa ma tu la ele le fort fo le pe ti to la lo a e lunga. I o yese fo nga wa fo I nga uta tu la le ti to le la lo. E pi o fo I nga uta tu ina sau lo le vai punga ma le ainga le nga uta tu le o simai. O yese e to le titilo tu le lisi o to pa mo le o tapenanga ele o ye le wala na I le lisi. O ro ye le wala na o ro ye le wala na o ile lisi le fasono nga wena. Ia ai o kere mo o ye o kere mamala mo pe fa fe nga mafau nga sa fa o le wala le. O kere mamala ma I ring singi ang kamo fa le mele. Ia o le se foi la me o kere mamla ma foi ka ko kinga no ko la ka fe le ai o ai o le awala na nga o le ya ko lo ma se fenga e fai ai o le por ka mele alu o le su no awala foi le ka fa a ve se le mele ka ya o ma fenga no le polok le la o ya ka wala ya ka wala o le oso mai kula ele ia oso puane o iskanga kai ia ai onga la o kere no por ko na fa no fa ile le alura le fort le alura lo fa pena o wa io le mamla ke mingi wo ma fo na ave la o fa ko ngai le RTA ia wa le WTA fo le si fa mole a uni ko e fa yangi a wala ma fa pe ko do yo ko le ya ke le ave fa pe eu foi lá em hoje isso vai dia kala ko o le lunga le nga luenga ai lunga le disinga lunga foi ele a wala foi ele não ai lunga la wala nga ia a le ko usapali ai fu ai a fa pe pale le ko o mangenga fa alu su ko mi dio ngal fa ngola wala foi vai ata a va pe la mo fa mo de kan mo e fa foi le wala ngai na ai o se fa mo e ke a fa pe pale vai ngai na e mo fa nga fa nga mai le wala su ko mi dio ngal ma ngai a pe se malai vale le ai a o mai sa pale ile le o ye se kula ngai fa ile me eu me poro ka uma ele a café ile awala le asimale sapari so e ke ula le wa ave fa mo sapari ai ko la ngo se o fa mo le wa le mo fa nga fa ma mai le ala le awala le teyo a sapari ia le ke le o sa lukka la ngo ko fa ile se fa mo sa fa pe yongi me voi le sa fa ia a kangi mai le fai pula ia nga fa ia la ia ai le ma fa I le la ke le la tunu me voi la le wa I ma ko ha le ngai I mo me singa ia ai ki a foi I singi wa ka me ke fa pe o I singa wa ma nga lu le ma sa ngenga o so lu le si fato ia ma ana bua ko poloka le ia o fau le ia o poloka ma e fa sa mai pesina ia kalsia ia sa foi ma fo mo insingia ma se me nga le fa ko mai ma fo mo insingia o le RTA e fa ki no nga mai ia an me le sai e fa ma fo mo miska e ku le insingia nga o ma ke lo fa me Yalewo maile singa ale Samoa Entertainment TV ile maile le loto Samsoni la do ti le songa ya sora de ne mutama termine ya vai ti ale baila o to termine vai tai ona o swinga o le ta ya ma o tato la la le wala yo na ku ya ta na tiale matapia ai paui mai ele vai mo ko le ala nga tupe ala le a ile ko ta wina tu le tise ma wa mai le baila vale nei loto Samsoni mai tai le para PM kata mai tai I tai termine wala on tata wasia mai on sa fono ko ina le tiongal pale mia ile kontanga mtestala lua ile tumba ya sakalwai na ia sa no ai ua pau tuaina rom tanga
ai mai som tanga ngalo na tele pa ne vai tau le yo tsunga ma pa wa ta to ya ina ia amata lo na tanga yo pa la le ya wala bai mana tu ko i ti munga ta wai te amale wa ta si jo le na ma ko la pa nai la ma ia le pa ia apio anga na ta ya tu i leone o apio no o slava i tai o sabalalo ia ta tenga ia na wa tu Itaida, ngalo ngayo wa amasa ne yele na o I. Leo no, pasolo tuai tai bai singano, pasolo tuai tua. O lesi baenga leo wa tanga I ai. Ole wala ko ile no tai mo. Sai mi no tato o le ai. Leo ro akai nai bai ayo sina monga, ina ko ta tenga tele ni tai mi ti monga. Ina ia no sa ole mai. E ao na fa Malusia, ia pa mai pe ono to ko ole mo tua ma pe fia ele na pale I o tua atu olo ati me po I si paula inga ma atu lo I tua ina ia awala mo pe fa fanya tai le vai ono si sofa pe to loko ma fa ia lo no fa tanga le vai e pio wa ne sai ia sama tani to tenga tele mo tua na e pe ono mo no vino agua tua le vai al sa ia marisi baile na gua lua fai nai ia ko tan malo e ki great table nei ta ka malo sia chili ai nei au bai ia ina ia fai na sa loto lava na no bai kai Milo Samoa Entertainment TV ia pia malo faftaia malo nya ese ke minga no bai ai nga masua mai ai kafo ia le bai kafe lea au ai Ia saya de kay sa no pagyaw mai mai. Yo lamento. Sa uma lo sile le makangi nga sa kikele kimu fai lo nga ofi me le bai mo le agua. Masa sa kon falolo e mo ia de sa kele kon falolo sa kamay mi falolo sa lo bai le bai sa ka. La so langona o ia ile u faile au vai ke mingi. Ya nga ale le ia le ko suang al men pa ene. E de ko ia fe ko o me vai ko. O ka ke foi kai. Ole au pole pon tu pu. Ole au. Me o mai e luang sau le one after another. Ole au o mang sau wai. O me ngai la ki ai. Ole sau le au. Ali sau le. Saya ngani suswani na mau fo ile mai I matanga nga o ngafa mai fo I fala la vetu fa fo se I me tau me ai suswani na taimi o ka peta lena le anga le fale o ni pui na ile suswani na mau mo auto Ya ya se fa pena. Nga foi. O ka pe ka ko fale. Pele que os ya ko fo wang. So that shows you o me yo me fonga ma fai mo o male awa wali sempre awa li ko me fai me o ai se so le o to e fai la o to ngafiti time le nei la o to ngafiti o le ala se la mona o ia fia but o le mau ke hope le kai mini mai mau pe anga pa mai le vai while the people are there ia la ko si la fia inga le o le ale no loko le vai e sa wai lunga because o kai mingi ia langa o sua fai fa pela but ele lo e se si po le ale no te ko e sa ilunga po le but that's our wish we wish e pa mai vai o le kan ka fai nga ruenga ia ma fai langa ko develop ko lo kai minga wala ko actually the damage. Le ai o se fatu tuanga o se mafuanga mautu maleala nga te tau ele te tau wai ona whaafai ngā ruenga te tangata I so se pisinisi company po le malo e pei o nā ngi ai nisi o whai unga whai a le malo ia po le whatu tua I le tua Samoa watasi na ua pale mai o le mai so nei le na fia tau no ai le asosio tangata whai ngā ruenga whaalawa I tele po le Public Service Association le pisa a itustala Male au sala lau I Samoa. Ta fata lau tu sa watu I lunga so ta inga tele vave ma moli mawinai. E le o no fua I tamaita I o taita I al fina umale nei.
I le toe fisilingi ai, o whaai unga le malo, po le whaas. Le ana wha malo lo, ma wha mawai ai se vai ngō wha ulu o mtanga renga. O mai au, o na sao noa le whionga le pālemi ai, le nāmata upu, ina o fisilingi ai le senga o tustala. Sao noa le whionga fia me, o le ala o mea, e wha au iatu I le PSC, o le komisi, o tangata whai ngā nuenga. Mai na tōlau lau mai ai, e le whionga le pālemia, māfua anga uma o le wha malolo, ma le wha mawai ai o wha ulu, e pei o le uma o taimi kon kalate, ia malele ai o se whatua tuanga. Lau Samoa Entertainment TV mai e pia, tui whairai fo I le aswa tai au, le alofa o le tua, whasoi fwaya.